Balapa la Khomotso Mokwane wa Mabiskral gaufi le Rustenburg ka Northwest ba tshositswe le go fefedišwa ke go katwa le go bolawa ga gagwe. Khomotso wa mengwaga e 46 ke motswasetlhabelo wa beale wa molokoloko wa ditiragalo tša go kata le go bolawa ga basadi motseng oo. Go kwala gore mme yo wa bana ba bane o katilwe le go hlajwa tlhogo makga a mararo mme a tlogela moo wa rapaletse. Mogononelwa polaong ya gagwe Tshepo Motsisi o tswile go le gong ka parola morago ga go bona molato ka polao ye nngwe. Go pego maphodisa a gonne go molota mohlala gomme ba mo hwetša a na le diaparo tša Mokwane. Go be go lebeletswe gore Motsisi o tla tswelela ka kgorong ya tsheko ya magistrato wa Mogwatsa le Kgomo eupša tsheko e šutišitše go sasa. Go kwatšetša mahloko a go ama Khomotso Mokwane ka botlalo re boledišana le sesi wa gagwe Christina. Kgatsedi Christina re a le amogela ditabeng tša Sepedi bošegong bjo sa mathomo re kgopela le re hlalositše ka fao le hwetšago setopo sa ngwana bolena Khomotso. Christina? Hello, Ntate. Re kgopela gore le re hlalositše ka boripanatlhe gore setopo sa Khomotso o le se humane jwang se le maemong a jwang. E rile ka Sontaga ka di 24. Ka di 24 motho a batla go nna tsompitsa. Amme. Anta a re Khomotso ke lo re betse fa lole mme a ka re o re ipilone o tlhabile o tletse madi. So ebe ke ya kwa teng mara go tlogeng ga ke be ke rente ke tswe ke fela ke tshwere koloi ke re ge le gore go sele ga ambulance ga tle ka pele ke motse ke mo itse ko tleliniking. So ga ke tsena fo teng ke le sentse batho bonne ba ba sela le fo ene fale. So be le gore fo teng fale ka mo fitlhela ga ke tsena fo ene fale ke le gore Khomotso Mokwane o kgamathitse madi fela ya wa itse de wena le ka teng ke le gore wa itse ke tshogile gore motho a nne wa tla itse ya ka gaeditse ya ebe le gore fo teng fale e ba re bite ambulance ka re ambulance gongwe yo re di tiragalo ye e setlhomme e le lamile jwang le balapa kudu bana ba Khomotso. Wa itse bana ba le ano ke na le bone fa ga ke tse gore ga teng ka reng bana ba ka mokgomo ga ba amogele gore mama bone o tlhagetse ke tiragalo. Wa itse ba utlwile botlhoko ya ka le rona re le family nna ke le motsadi a malome a bone. Re utlwile botlhoko thata mo e leng gore a bile ga gotse mo ditlhaloganyong le mo dipelong tsa rona. The way re bone tiragalo e ka teng nna ke la ntlha ke bona mosadi a itsewa dio tse dintseng ya. Mogononelwa ke ta sa go tsena ga no mme mogononelwa ke motho ya tswile go golegong ka parola seo se dira gore le ikwe jwang ga tswile golegong bile a tlo dira ditiro tse jwale ka gore go kwala gore o ba shitša kile a bona molato ka polao ye nngwe. E tsogile le rona gore go tla yang gore e re ga tswile golegong ka parola ka ntlha mabaka a tshwana le one ana e be le gore motho o tloetsa gape se se sentseng yana le rona re tsogile ra ipotsa gore wa tshwantse a petsa ya. Maphodisa ga re a nyakišiša go fitlha mo lebakeng le le kgotsofetša ga kakang ka moo maphodisa a sepedišago taba tša lena. Mara gona nong ga ka re ga gona sepe se re kgotsofatsang ka ntlha gore ka je ko ne le khotso mara khotso a teng ga re tsena ko khotso kwa gate ene mogononela o ko prison ga a tlisiwa and then lawyer a go lone gate ina le mabaka tshwantse re boele morago gate. Re a go leboga mme ka lebaka la nako tla re gomela gona fao.